بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتي كاننا ألا ماما نسلي فارنك صلى الله عليه وسلم kindange halle wabbe su kunyini sirisu anganta ngarankinya ewa birake na auto suro kasunga na Allah warasesu angara khanuna le birake asuka mungu kebe yo kuna kunyinde njopa kenga ni cameraman nunga woni kunyini mama na Allah nyaga ya rabbi besu gari khibare kebe ya rabbi arna wa rasul mizan hasanatin nogoni sirake anan qura kuda ولكن أرابون تهرم رمي هنگران تيكي بسوكيني مغطو أسوغا داران طغم سيغرا كني أواغي أدو غرمو حارنو غاكو سيغراني لوجرنو چبا غدانغاني أما كتنا كنيرين والله نيغانا يا ربي أرنا ساحا كنايا أرنا تورالو أرنا باركي بغادي أغرا ديغامو بنورو رقيني نتي أنا كنياندي kundigamu wakati ndi mogondangani soronda su kinyandi kenci bagudangani onta mundana taga ke gilondi da koy nanti ike ini sirey ida khanu alla gara lemunu benu qariya usuya uga mungay iri melo kenyu gowre na sababunya anganati yati mellemme antini alle me qarihe honya amma oro sire mendi nanti yati mellemu ku benu gani ke nkega he intasiki oku jatene sababu anya dangani suno alla gara kome sutaga ampa ba wa birene o ampa banta birene komi yati mellemme ni haban kallara nyin allati asubirado ni ke alla kamma ati daba sunta munye ke yaren kamma illa ala allah rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها أتيكي الله نبيسو برانديني أنغا نو قصو يكي الله وطو هاري وقت مبي نغاها قطو أنغا مالين كاندي إكي الله يغينا يوان بري مغنطو يلي سربي غانا كتنا مپوغنو nga agara kebe kem bangandi narti duna dan ta kontono kemure qara sababullo sorwadi kudo duna daga mogoke ona romme jikke ngure ona sababu siren kita kubenu faba ga bono kubenu sarnu nga fati ikunni sorobenu igomi imugada kono dangani mogombe lemina buccinne mabalagha o hala alancigi haba mellemu e wando menaga nantim baba mellemu de aga kunyano kudangani biranta gondi sunonke haba nyaarentay awa khabrun nogondi komi mega sigi gara ko mogombe oko hayde o hajunga iganding oko hayde o hajunga khorondenga o hajunga saguranga gello haba gara ga khariya khay khana drogoto akallo jikke kewre isigina kya kono daga Allah islam misre sunta ke muku manchondo menga aga khaw sarna sire sunta ke muku manchondo menga khaw bal kebi ganu ngadiga men kiyantenga ni dina suyi kenne Allah medigan khanneni ati hada maremu aga benu ga biragare mundo menaga surwa ga do menaga kuncara nun daga kundi daga nke Allah ndiraga gella gananya ga kanna ko tamba ga gana daga aga kore aw balighun tenka ha bucinne ga ga mundan na kullaga lage mo sirenga kaga da kubenu ha ba nura ga gai ndi qariya gai وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا التي سرب نوغا كان إهلدا نانا كرام بالي نانا كمو أتي كوبي نوغا فاتني هلتو غاغا مغا أغا حقرن تغوكوندي تغا غا حقرن تغوكوندي والله كي الله غوي حقرن تغوكوندي أغا دغا غا دغا كوتان بي اللي بيسودا anga da kotambe anga gillu kubenuya anni to mo sirende anga jonko ini katta kebi anna ni e wakken kam mo surondinte ngankane aga kite golle beri kenya ni aliyati mellum mutinga faranta sallallahu alaihi wasallam
قم يتم اللهم غري ديغا من جوبتي مومبي انا وكافل اليتامى كهاتين واشار بالشبابه والابهام والوسطى فارس صلى الله عليه وسلم كوتاتي صحابه نوندا اتاغا يا غين كدين دنك سيغرا سويدي ارجانا لوي ngana giri nke muhammadu do sirebe garo al yatimin jikkengure dunadi ona kunda arjanna royenga ngana gilli tokkini dimbatta ndi suna daraja bane nyede ara duro mum pilli koy gella ganani sirebe gara farenta galle ma gunya khanu sallallahu alaihi wasallam am bakren to ko yatimin lemudi bal farenta sallallahu alaihi wasallam kabi barkantinga ni dina kancu kenni kai kabi gari i mello al yatimin lemmure kim muwani taagura be ga barkantenga ni dina taaguran cui kenni taagura be aliyati mille mungu tuntongani wa jamanen kawake moya ken sababu dangani mare mu keni aliyati mille mun kanyi wallahi na hosirin koy sonin kenga ayagu ninke mo hosiri na sababunya haramare mi goro wayrini awa golli sire go karabana qawkunta golle sunyana maganta adangi o dambe khasunyati kenya sababu ngina sonin ken khiri nan tampide tili hosire nabari ari lenkiya o ganyago o ga wonu sonin karakama angara misalin pai ku khairin gollu be nu gani kei o ko anyi yimman ken ngagelli ganni gella ganani lenki surunga tinto ga dangino ya la sababu nyawo ga jamani be yere lenki qabla ghurud dan tanto wanunga kumpo gumum mati yatime lemere kuntia okusigiti yatime lemu no korinton chure munye se kama bana ngilli anatingera ke dabari wancigi ntengati kuga musaka sumundunu kara yatime lemu kuriti ngasikitiya bamako ere hawa kabila qoro hillidi ko me togon konne ama jereke ngasoni konche kasoni ngara o watintono na mungudui sarunu ni hakuto ibe ganati nanti serebe gatindi nyimmello yati mellemmen chure ama woloma kere yana nawo gabenya okusoni koy tingunyenya haike magasino hili ikonta sigindini kanchoni ko okwana na bure mundu besuda na hankita na bure ngadu okwa sababunga yani ayagunga lenkile mununga koma yagunga daru khirsunga mogombe o wabesu khili komo gara mo gayere aga khirni ni katta mogombe ali yatime lemmun kanya haike kubenu habaga daga kubenu sagunga daga marandana ganta kubenu Allah imme gara kubenu kino itinda ku gari ha gayya ikanya kutin tempo o magayre o hajunga honnan churunga o hajunga kubenu ga miri no kumbaneya kubenu ga mirni nan tingana daga allingin dalle munna nyanya ngam ko sirenga o besu khilli besu senga ni kebe ance ngana nya nanti sen khulli annari taya ance ngana nya ko ciya annari taya ance nganya ho way na burin kunda nallaro ko aliyatimi wartandi annalitiya farante sallallahu alaihi wasallam siresu gana aliyatimi lemme nyaka hijuya anda igandi na hogundi nan ka hanyi gandenga anda minindina hogundi nan ka hanjinga atige fare sallallahu alaihi wasallam iwa arjanna garanti mutandangani ona mali mundu no komi arjanna wala ontam dana diga mengilo ni taren cebabu dangani wa besu kunyini na besu mama na harenga ko kena kinyandi besu ya ono drogoto ke khairu gore be gani ke o wagi garo e melawre alla ganto da ya gundi adi mina bangandi anke mbera butte mutu anda nyawo awanya ngene koy anke nyimme gara butte mutu nan tanna gajana kesikia asiyenta sereda na alla ya timellemu nan cigi wure alla ma garantin na alla da nkadarana asababu nyabugandin anke ni farante sallallahu alaihi wasallam ati alla komo keregerentu yugon wanunga ada nabure nyautu na kini ya na to ama konto kudo bire nan ciro biro nan ciro kamo sega kebera sega nta kebera har kabila ndi ona katina nyame kamma alla ganda sunya kitanai wari nta jiro no i wari kitenga kabane no besu wa besu ngane to har yere ta rendi besu ta arninku nan nyati nyimea
yala Allah ganda sunya kitananga angara kompollem bane kinan ko ne be an ka gira wadu ngene kenga anta du ngena ya ken ci babu dangani Allah da aga kuwa ti imena buringa kura garan pinno kuy angana bara ana raga ngana kini sire tanaya sire be ga sikai Allah nya gara ya rabbi usire nyange arna no dinkira ka ku jurangan